lete u naš show i danas smo došli u Beograd. Sad smo na Trgu Republike. Pobedila sam na konkursu povodom Dana tradicije i evo došli smo na nagrađivanje. Da, ali nemate a i ovdje ste uzeli ovaj korak. Dragi gosti, dobrodošli na manifestaciju Dan tradicije. Zdravo živo, Nevena! Veliki pozdrav za sve naše drugare koji su danas ovdje sa nama. Vidim da su ovdje drugari u narodnim nošnjama. Jedva čekam da zajedno na ovoj sceni zapevamo i zaigramo. A malo ćemo i da recitujemo i da čujemo. Likovnog, literarnog i video konkursa Srbija doživi. Znam, taj konkurs je organizovan u okviru manifestacije Dan tradicije sa idejom da se kroz sliku, fotografiju, poeziju, prozu i videoklip dočaraju prirodne lepote, kultura i tradicija naše zemlje. Hajde da pozovemo te drugare da dođu kod nas na scenu. Hajde, a ja ću pozvati Vesnu Zlatić iz Turističke organizacije Srbije, Miodraga Popović iz Turističke organizacije Beograda i direktora Dečijeg kulturnog centra Beograd Dragana Marića da čestitaju pobednicima. Prvu nagradu za likovnom konkursu dobija Una Grigorijević iz Vlasocita. Drugu nagradu na likovnom konkursu pripada Dimitriju Kostiću iz Beograda. Dobar dan. Ja bih pre svega
zajedno s ovom energijom mladosti i kreativnosti u ime Turističke organizacije Srbije želela da svim građanima Srbije čestitam Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Kulturnom centru Beograda i Udruženju koreografa Narodnih igara Srbije, koji su ustanovili ovu manifestaciju Dan tradicije, takođe čestitam na ovoj energiji koja je danas šetala Knez Mihajlovom i centrom Beograda. Turistička organizacija Srbije pod sloganom Doživi Srbiju je dala kreativnost i imali najbolje radove. Ove godine naši partneri, sticajem okolnosti, kad sam gledala ko su oni koji su dodelili nagrade, svi su dobitnici nagrade Turistički cvet, koja je tradicionalna nagrada koju mi u Turističkoj organizaciji Srbije dodeljujemo za doprinos u razvoju turizma. I tako ove godine Turistička organizacija Loznice dodelila je 3 nagrade, pa će 3 četvoročlane porodice imati priliku da provedu vikend u kulturno-naučno-obrazovnom centru Vuk Karadžić u Tršiću. Naš partner iz Beograda, Beogradski maraton, takođe dodeljuje jednu izuzetnu nagradu, a to je mogućnost da članovi porodice dobitnika, ali odrasli članovi porodice, mogu da trče trku maraton, a svi ostali članovi porodice će biti smešteni u VIP loži i bit će u mogućnosti da gledaju one koji stignu na cilj. I Tara Tours, turistička organizacija iz Bajine Bašte, dodeljuje jednu vožnju, panoramsku vožnju brodom Grizzly i jedno noćenje za četvoročlanu porodicu u Perućcu. Nadam se da će i dobitnici nagrada i njihove porodice i roditelji biti u prilici da ono o čemu mi stalno govorimo, o Srbiji, o njenim lepotama, dožive na licu mesta. U svojim radovima, koje sam ja juče pažljivo pregledala, i crteže i ove pisane radove, ima divnih reči. I pominjanje Kosovskog zaveta, i oživljavanja Srbije, i tradicije, i maštovitosti, i podsjećanja na bake, na dedove. Dakle, još jednom čestitam svim ovim malim čuvarima tradicije, čuvarima pamćenja i čuvarima sećanja. Hvala Vesni Zlatić. Dobar dan. Prvo da se zahvalim ovoj deci iza mene što su mi dozvolili da stanem ispred njih. Posle ćemo zajednički da se fotografišemo, pošto mislim da će ova fotografija biti za nekih 20 godina veoma važna. Rano su počeli i dobro su počeli. Ako ovako nastave, trebalo bi svi da se fotografišemo sa njim. Dakle, šalu na stranu, ovo nije šala nego zbilja. Mi učestvujemo sa velikom radošću, pre svega na današnji dan, na dan zastave. Celo ime je malo komplikovano, najbolje da ga zovemo danom zastave, jer ta zastava objedinjuje sve ono što mi jesmo. Dakle, na dan zastave održava se i dan tradicije, tu tradiciju produžuju ovi koji su ispred mene i iza mene, a svakako su svi ispred mene, i mislim da je ovaj događaj zbog toga značajan za Turističku organizaciju Beograda posebno, jer želimo da ovi mladi ljudi budu ponosni i na svoju zemlju, ali i na svoj grad, da nauče o njemu i da ga s ponosom sutra već promovišu, iako to čine već danas. O nagradama neću posebno pričati, jer nagrade su previše skromne za sve ono što ova deca danas jesu i ono što će biti, da svi se nadamo, već sutra. Dakle, čestitam svima naš praznik, naš nacionalni dan zastave, a deci želim da ih što češće viđemo u ovakvim i sličnim prilikama i da nastave sa ovim što su počeli, a mi ćemo to pratiti i pokušavati da pomognemo, podržimo, ohrabrimo koliko god možemo. Hvala vam. Čestitamo pobednicima i zahvaljujemo se Turističkoj organizaciji Srbije i Turističkoj organizaciji Beograda, Dečijem kulturnom centru i kompaniji Metalac na lepim nagradama. Idemo dalje sa igrom. Vreme je da vidimo...
sada smo došli u restoran zato što je to jedna od nagrada. I još prije toga smo bili u prodavnici jednoj Na Knez Mihajlovoj, koja je prerane su kao svi slatkiši kojih nema u Srbiji. I Švedski. Švedski, mnogih država, ima i bombone, ali mi nismo baš mnogo uzeli. Prvo, ne, ovo će da ostavim na kraj. Kupili smo ovakve bombone. Znači, ove bombone imaju smisla da su neke preljute, neke onako, neke kako razumem ne. Slane i tako, razumete me mislim. Svako pored škole mislim da kupuje takve neke žvake. I onda ja uzmem jednu da sam stavila smisla zato što je to šokonoma. Dalje, mislim da ovo svi obožavaju. Svi ste ga, ja mislim, jeli u Grčkoj. To su naravno oko nisam vidjela. Još gdje da kupujem. I sa najbolje. Ne znam što da dodam. I evo koji ima ukusi. I čekam inače da probam. Inače, ne znam, mnogo mi je žao što moram da pokušavam što sam nagrada. To ću da izlužim onda ovo, da ne smeta. Izvediš ovo da ne smeta. Dobili smo voucher. Da, dobili smo voucher da dođemo u restoran. Gdje smo sada, upravo. Mali Kalimegdan. Da. Dalje, jedna od nagrada je šolja. Od metalice. Ovo. Prelep. Samo da je vratim. Dalje. Bookmarket. Da, evo ovakav. I od iza izgleda ovako. Inače, samo torba. Ovakav... Beč. Ovako za torba od iza. Kao se znam to radi, ili ne? Dalje imamo... Disk ili što? Peđulina i Horde KCB. Disk. Sada disk. Dalje imamo... Evo ovako. Dalje. Ovo je mislim isto disk. Da. Veće Beogradsko proljeće. Dalje. Imamo... To neki flyer. Da, to je reklamni razbe. Ovakva knjiga, da. Pokaži. Da, ovakva knjiga. Doneli su nam kafu i sok. I dalje. Dalje. Ovakva diploma. Pokaži. I ovakva. Možemo da idemo na putovanje u Tršić na vikend. Sad samo ne dok ovo se vratim. Da gledamo maraton. Da, tamo ima maraton. Rekli su gdje odrasli mogu da učestvuju. I možemo da budemo u VIP lože da gledamo finiš. Da. A, da. I sada smo otišli u Starbucks. Kupili smo ovo. I kafu. Tamo imamo. I zato što je, ovo sam što smo kupili preko 1000 dinara. 1200. Da, 1200. Dobili smo ovakvu čašu. Koju menja boju. Znači, ovo još nikad nisam pila, to ću sad prvi put. Sad skoro imamo autobus, to je baš skoro, za sat vremena. Čak možda sat nešto. Da, može se reći za sat i po.
ću vam pokažem šta sam danas kupila još, što sam mogu, što sam već pokazala. Prvo je... Ne znam samo kako se zove. Roller. Ovako, znači vi ne znam koliko sam kupila. Ja sam kupila u Lidl i svakim kupim prodavnicama, samo što je bilo malo, ne malo već, preskupo, 4.000, 5.000, 3.000 i danas sam ga našla u Beogradu za 1.000. Da. Od roze kvarca. Da, roze kvarca. Dalje. Ima nešto predobro. Koji ću prvo... Ovaj. Vide, ovako je zapakovan. Pogledaj kako je ovo lepo. Sad ću samo polako da ga otvorim. Nešto ne pocapam. Pogledajte samo. Ovo su, kako se kaže? Bedževi. Gryffindor. Dalje imamo Snitch. I Harry Potter. I evo inače ako bi možda vi htjeli da kupite nešto ovako, imaju znači svakako imaju na Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin, ne samo na Harry Pottera. Evo njihov Instagram profil. Inače prelepi su, iako mi sviđa i naravno nisam mogla da ne kupim. Samo ovako da pratim. I još jedan od istih ljudi, zato što sam posle opet došla. Sad prvo žurila jer sad skoro bilo nagrađivanje. Pa nisam ušla baš da pogledam sve, a bih se već došla da vidim. Na to Novom Bazaru. Pogledajte što su mi stavili drugi put. Evo ovdje već piše sve. I ovako izgleda ovdje, vidite kakav crtež. Dalje. Najbolje nešto. Stikeri maca. Mislim, kako sam mogla da prođem pred ovih stikera i da ih ne uzmem. I dalje. Sad ću vam pokažem. Ovako izgleda na Gryffindor. Privezak, da, dobro sam tražim. Vidjela sam ga lepo spakovali. Privezak je bio 700 dinara, a ovo sve do 100, ne sjećam se. 253. Da. I to je sve. Sad stojimo pored spomenika. Sedimo Pored spomenika. I čekamo autobus. Naravno, autobus nije ovdje, ali imamo još puno vremena i što da ne snimamo ovdje. Ovako ovdje lepo. I ovo je kraj vloga. Stavite lajkove, pratite moj kanal i čao svima!